Azina lung tapen men main chuku zengkai srok ting hegi gumara sam news kede rain sa Suna Times begana pungwangara dalei Manipur sokri nen te mena soge ke chuslo zarang bagai se chugum fake news peling mak pe mara samjai public mulung te hero ga do wibe sam kala pe chi dina hindi lugum zele de gulei se sale Manipur Home Department go official on special duty Rehan Nudi Chaudhary ne saje social media platform misonga ramege peling mak pe news ne public ramedu te ko bok do wibe sam kala rame pe kai dina hindi lugum ze ta te ku zele de gulei se sale Rehan Nudin Chaudhary ne saje social media platform misonga banai online messaging platform ge mrong sam Manipur de ge Indian sokri go spaidong gutsi bam bedeu ge saga kli mesam satet che bam bedeu ze madu peling beket to gale zami hai minadu agum besam lu to ga slo ze kem gaidele Chaudhary ne rang chicha kai ze aime Indian sokri go spaidong Manipur de me gutsi ze bam beze election lo perai lu bachang tingti ge bam bam me gurai gulei ze ka chöleng Indian football legend git point thabage president pepe nai Sikkim Democratic Front SDF ko pepe bezine bachung budiana zimain chekyu jing coming damai ge nte mena sogen dupet kai japane electoral politics kene katali ne so kham ga gudele zarang ba kai dele anu hai mena ne chigai ra ile bachung budiana hana ka ketet ke be Sikkim assembly election ningkum chang na jang kamandai ge barfung assembly segment gene Sikkim Democratic Front SDF te ke te luze sapete lekane Sikkim Krantikari Morcha SKM candidate Riksal di Butiado election dui lakti delay bachung Butiana sa setting kumsang na jang kamadai election result sange padaga ning to kadai se electoral politics sa pahangma pilo le kachebe zigne pana electoral politics kene katali ne so kham ga gudele ze nte mena sogen dupet kai delay Lok rote set Lok Sabha Assembly railang be season India de go body pe mera mehna ka ke election ke mera me wang dui lose samram be ki parliament ge sambe bin samong ro beso ge MP ra me political party ka cham gene param pezet ne high clay to ze samsa be pe hange kalang me du new Lok Sabha MP hange de setu ga bi hige Manipur ze sampe ruk pen kan sambe political party mi songa me dagene se deling Alfred khangam S Alfred Octo Manipur Lok Sabha constituency gene election ke pe ne tangkul ze gu phai baz kahame ki ko English ke ne te setu ga dele Alfred khangnam S Alfred G MP hange te setu ra ku pet hi ge Indian Alliance Manipur and Justice for Manipur ko chebe sampai ndung pet kan sam ga dele zai anghom cha Bimol akhoizam inner Manipur constituency ge ne MP te ze ke be ne metailon Manipuri ki ko ne de setu ga dele India de ne ting ti tu ga zet mak peta te lung sura hange na kum ting kum chang na jang kam dai dui kyu ze ket ke new criminal law apo hindi ze te ta tu gudele ke chewleng ai ze ting ti ka me ki ne India de gwang tu ze te betinge hindi te lo ga be colonial era legislation tu lu ze new criminal law hindi ka chi be te lo ga be te chu gudele ke chewleng I me hindi ka chibe kuchum zize Bharatiya Naya Sanhita 2023 the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita nai the Bharatiya Sasiya Adiniyam 2023 marasam pomene saje I me hindi ka chibe kuchum ne tingti tilungbe hindi Indian Penal Code 1860 the Criminal Procedure Code 1973 nai the Indian Eviction Act 1872 upan chuige ka kadai gulei ku chewlei marasam pomena ke keche hazungo zaman neuze kampo bihige Assam Director General of Police ko pepe GP Singh ne apo new criminal law de saje Assam police ne apo new criminal law te chur hange katali ne telula luza ka dabam dele za sale North Korea de ne zimain chokyu jing coming damai ge remro ka chi be kume limhang za pokpa remro North Korea go spy ma hang telung rahange kai be ki ka sia pira sungkuling biama ka pedoga dele ze South Korea military ne Yonhap News Agency ge marasam bogai dele South Korea de guspai pepe Joint Chief of Staff ne saje North Korea de ne remro ka chibe kume lim hangze de ket lim ka lo ze pokpa remro ka pe de be ngodele ka chole ka ne apu du ge palam na rangля ga magle zai chunaria ga chang panu guspai dung ne palam pe mi zela rile ze ka chole Japanese Prime Minister Fumio Kishida go office ko sarit ki ne social media platform X ke ro ga ze North Korea de ne remro ka chibe ki ka sia pera sungkling biama ka pe de ga de ze ro ga de International Criminal Court kadere de dige moma tema bodu samrambe kina zimain chokyu jing kaningo damai ge Russia Chief of the General Staff
Russia de guspai pepe Valery Gerasimonai former Russian Defense Minister Sergei Shoigu du hindi lugum zetui rahangke arrest warrant pe gai dele International Criminal Court samrambe kina rangchi cha kaize ame Russia de guspai pepe ko nane Ukraine de sugu che hretoi bamege civilian property misonga zai chika za Ukraine bede namaramedu tu che bam de leize sale International Criminal Court judge samrambe ki ge mata teme bone saje ame Russia de guspai pepe ko nane Ukraine de ge kume lim hangze ke de ket lim kalu ze pok pe rem ro misonga kap kaize Ukrainian de gu mi ka ba pe be bam electric infrastructure misonga tun se kham ga de leize samram pe ta to mena sale Pigai zang kingani melene du to de lei azina lungta penmen mai gumara sam news tuna times again lo ga de lei